Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa di naman nga tan tinagturturugan dayjay ahwaning. Naturog siguro man ang iti inuman. Iso asaan ang nagawid iti rabi eh. Ante Vivian. Ante. Ay nawaw. Apay ka di, David ka na kan. Nyangkel Juaning. Apay na Uncle Mau. Nakaturog iti igit ti kalsada gapo iti bartek na, ante. Naimbaga, ta saan ang natuluyan. At na nakakita ken ko na, iso ngayon tulod da adagos iti klinik. Natuluyan. Isumot ti kunada. Anyat napasamak aya. Basta nakita da kano iti igit ti kalsada. Kadwa anak mga ruganakan. Kaya't ko makita ni Uncle Mau. Kumusta nga Ante Vivian? Nakapagsarita kayo kadi kanya Uncle Juaning? Ay, saan nga rod ka nakan? Di namat song batan dagiti sa ludsod ko. Amangan mo't no... Ay nawaw, di ka man agpanunot iti negatibo ka anakan. Mapan mo ki di alaan ti gamit ni Uncle Mo, taagawid tayo inton madamdama. Kasano nga yan tay, no tigayam ulo ni Uncle Juaning tinapiktaran. Kat agmauyong mutan, iso asaan na kayo asong sungbatan. Aguray dayta nga Uncle Mo. Makaawid tayo lang, talaga pagsasawak dayta. Talaga ang nagtangken ti ulo dayta tao. Naimbaglaan tanabiyag ka pa, si Kawaneng. Oh, mangan ka. Mangan ka, tapno adda pamigsam amang dengeg iti ibagakken ka. Ay lawaw, talaga ang makaungitan di bakit kaw. Apay aday ka sumungbat. No di mo ka ba ilang timang isubaw, agnga nga ka, ta isubuan ka. Amo ka uno niya tirumbang aramida, tapno sa anak ang masermonan. Narigatan ti kastaw. Sigurado makalawas man na sermon no ko. Na, sumungbat ka ah. Saan ka mat nga umal ka? Ay nawan. Di mo ibagang agmauyong kanwaneng. Agkat-katawa ka, katawa mat nakakatkatawa. Andak mat gaya man dito balay ka. Tebes pa rito nga. Nabating samot itinaginuman may. Di nakman but-but nga na eh. Anya ti bagaman ti Vivian? Mabalin ka di asikapay laang timang bantay ka ni Uncle mo kaanakan. Day talang ti paramid mo antay. Ay nawaw. Apay nga yan tay. Agkat-katawa mo't ni Uncle Juaning nga awan makagapaw. Daita nga ron ti parikot ko kaanakan. Kasano no agbagtit mo ni Uncle mo. Amang ano adda na kay tugtugan na saan tay nga amo. Kasano kat agbarbartek lang ti amo na antay. No dimngeg ko mga men, kat binawasan na ti panagbarbartek na, saan siguro akas ta tinapasamak ken kuana. Anya nga ron ti maramidan tayo kat nalpasan. Saan tayo nga amo no anya ti husto na pasamak kanya Uncle. Sika magayam bibian anak ko, anya ti masapul mo. Ada parikot ko nanang. Ay nawaw, anya dayta anak ko. Ay, agbagtit samatan nila kay kunanang. Kasano matanay bagam ti kasta anak ko. Agkat katawang agmaymay sa nanang. Anya, gapoy ti kaiinom na. Nadadail samatan ti utak na nanang. Ay sus, makapadanag ka mo anak ko. Dayta ti pudno nanang.
No kasta ka sarsaritak, saan mata sumungbat? Amangan no, adalaang naunag apang panunutin na, anak ko. Agbalalakit din day jay nanang. Saanan anormal tikas jay ang mapaspasamak. Sa dino tinagapwa, maribibyan. Iti ayan ni nanang, maritonyang. Agmauyong san nila kay kumare. Ay nawaw, kasanumat anay bagam nga agmaoyong nila kay mo, maray. Wan atag katawa amay may sana. No daduma, adapay kasarsarita na iti sirok ti mangga. Ay nawaw, delikado daytan, maray. Day tangarod ti pakadanagak, mare. Naimbag ko tadda ni David akadwami ija balay. Ati Vivian, Uncle Waning. Ano ni uncle mo? Jak mo na siputan no sa dino tinagturungan na ante. Agao aklaan ko may tikanan na. Ijag subliak iti salas, awan mo tan. Anya? Ay, agpakada akon mariton niyang. Nasken asapulan mi ti asawak. Adakaon. Ay, nawaw. Sa dino tinapnapanam si kawaneng. Ataw ti indala kasi dahin tayo. Ilutom ta, mabisina kaon. Nangalaam iti day ta manok. Awan mo ti tarakan tayo a manok. Ilutom kita ta mga tayo. Ay, nawaning. Nasken samot tan nga ipa-check up ka. Ipa-check up. Iti ang nagapaw. Awan sakit ka. Awan. Saanan anormal ti kastang aramida, ma? David! Awan ni David, napan na kasinapol. Saan pa'y nagsubli? Sa dino nga min tinapnapanam aya. Aglisi ka nga rodan. Ta siya kon ti mangiloto iti manok ninyawit ka. Ay na, agmauyong atalagan. Diyak mo't mabiro ka ni uncle. Simang petan ni uncle mo kaanakan. Sa dino tinagnaan na ante. Ay, jakam mo. Iti malikudan ti balay tinagapuan na. Ada nga rod inyawid na amanok. Manok? Nangala namot nga iti manok ante. Manok siguro ti kaaruba Ay, ipa-check up mo ni uncle ante. Awan ka no nga rod sakit na. Kasano no agkaro kat dakas ton ti aramidan na. Nariga at no da maperwisyo akalugaran tayo. Gapu iti kastangar aramidan ni uncle. Sikapay lang ti makaamukan ni uncle mo, David kaanakan. At dabiit papanak. Apay nga yan te. Nakabutbutan nga mag. Ay nawaw, anya ti pagbutngam. Kasano no dangranak ni uncle no awan kayo. San mat siguro. Mapanak lang agsaludsod no anya ti rumbang nga aramidan tayo. Agawaam nga rod ante. Wan ka di. Bantayam anaimbag ni uncle mo, ta mga nurumuar tumanan. Wanan te. Bantayak analaing tapno sana mapan iti solar ti karuba. Nakababain mag. No ipilit na ti rumuar, igalot mo kit din. Ay nawaw. Abang ano sakti dalugan na ante. Saan to ang mapasamak dayta? Ngamin, dakdakkel ka matngam ni uncle mo. Kabaalam at tenglen, no bilang laeng. Kate, kumusta ti asawa ang bibian anak ko? Agmauyong san talaga nanang. Ay ipa-check up mo adagosin Sakbay nga kumaraw. Ada nga rod inyawid na amanok nanang. Manok. Nangalaan na iti manok. Kaawam met ti manok atarakan niyo anak ko. Manok siguro ti kaaruba nanang. Inluto na pa'y nga rod. Apay mata di mo linapdan ngay anak ko. Mabutengak nga rod nanang. Sabali nga minti pa nagkit-kita na kanyak. Kat, anya nga rodin ti plano mita. Anya nga tano iparihab ko nanang. Ipa-check up mo pa, tapno makasigurado tayo. Saan tayo mo't nga mo, no anya ti diferensya na anak ko. Nay, nagpartak ka na magna, David. Kasla adakam kamatam. Amangan ket din uli mablabas ni Uncle Juaning dito ayan niyaw, antito niyang. Awan mo tinakita, apay.
Rimwar manen aya? Wan nga rod, ante. Jak manin ammo no sa dino tinagturungan na. Makaungat lakit din Auntie Vivian no kastilang. Ay nawaw, saanin anasaya at tikas ta mapaspasamak? Wan nga rod, ante. Agbutang to dagiti tao kan angkel ko ta agmauyong mutan. Ay, anyat na pasamak kin ko na aya. Kalaat mutlatan na nagkasta. Nangrugi man, di nakita da nakaturog iti igit ti kalsada. Plano pa nga rod niya antek a sermonan. Ngam saanan ang napasamak da ita. Tag mauyong mutan iti nagawid kami. Amangan no adda ti bato ang nakaitugtugan na dita. Pilitam ni Antem ta ipacheck up yung laangan. Narigat ti kasta, David. Ni mathuaning ti sumungat. Kan adda binagkat na anak asako. Anyangay nga taday jay. Agturong pa yan dito ayan ko. Ay, nasgan naglamangak tapno saan na ka makita. Burasan na matan ti papaya iti paraangan me. Ay sus, ang mga no ibusan nan. Parihuaneng! Mangibati ka kumamot iti bunga ti papaya tapno addamot maramanan me. Kasayam laang Sino ka? Talaga ka di asaan nakamailasin, paray? Saan kang amamaw? Sino kaya? Ay nawaw, agbagtitsan na talaga na ito a tao. Sa dino ti ayan ni uncle mo, David Kanakan. Anday ti silidyo, ante. Kasangsangpet na itay. No kasta, rimwar manan? Wan, ante. Iso tinangyawid ka dagi tinatangkan prutas nga day ti kusina. Ay nawaw, sa dino manan tinangalaan na. Tinakaw na Anya? Iso mo ti istorya dagi ti kalugaran tayo ang nagdamaga kitay. Agraman papaya daan ti tunyang. Diyak lang nagsasawita ita amangan no siyak ti kabilan na. Ay, una yan ti kastoya mapaspasamak. Agbuteng pa yan nagitidad duma akabaranggayan tayo kenkwana, antay. Ipa-check up yung latan, antay. Sa dino ti papanam na naruseng. Ite ayan da, Vivian, tunyang. Ay ipacheck up yung arudan ni Parihuaneng. Wan, iso ti plano, may. Ay, nasaysaya at pay. Ngamen, binuras na ti papaya iti paraangan me, di kalman. Anya? Lapdak kumangam, saan kun nga entuloy, ta mga numakaungat, kat anyan tupay ti aramidan na kanyak. Sabi, kasla agbagtit at talaga, nana. Ay na, day tatiga na, na iti kaiinom na. Ang mga no addamot ti bato, ang nakaitugtugan na dita, nana. Day tanga road tunyang. Uray siyak, madanaganak matan. Agbati ka manan dito'y balay, David Kanakan. Sa dino ti papanaman, ti. Siyaklatan ti mapan. Dakayon ti agbate dito balay. Siya kun timapan. Ay nawaw, nakabutbutan niya ang kalhuaning. Sa bali ti marangkita na kanya kitay. Isungarod amapanak iti ayanda uncle mo Gerald. Tamapan ko kasarita. Ano mabalin? Itulod tayo iji sentro. Ta ipa-check up tayo ni uncle mo. No kasta nga ron, igalot tayo niya angkal, antay. Amangan kit dinudyak mapuutan kat rumwarto manan. Ay, wun nga agpaisoan niya. Ang mga no aglibas man no awanak. Mapan mo nga ron alaan ti tali. Ta igalot ta. Ay, pangasim David. Sana mabalin ang kalhuaning. Ikatam ti tali iti imakin sakak. Saan nga ron da mabalin? Nasken amay pa-check up kayon. Sa anak ba't nga agbagtay? Amuyo kaditi nararamid jo idi kalabas, uncle. Malagip yo kaditi manok. Nateng ken prutas ti karuba anapan nyo tinaktakaw. Sa anak ba't nga min nga agbagtay? Drama lang dayjay kaanakan. Tapno sa anak asermonan yan time.
Kentap no nalakalaang tagdiskitar itinaimas asidaan tayaw. No kasta, agin babagtit ka lang, Uncle? Why? Di mo'y bagbagakan yan, Tim, Sikrito talaan. Sana mabalin, Nas ka na maamuan niya, Auntie Vivian, itamot lang. Sa tinong ay ti papalam ka, anakan. Ay, agsubli ka dito, oy! Naimbagtad da kayon, Lola Roseng. Da kayo pala ang ti makaamukan ang kalwaneng. Sa dino ti papanam. Sumurtak ka niyan ti Vivian. Ay nawaw, saan ang mabalin Kasanaw no ikamat ni Uncle mo ti bunang kanyak. Di kay madanagan, Lola. Saan apod nung agbagtit ni Uncle ko? Agin-agin laeng. Anya? Agin babagtit, tapno saan na sermonan niya, ante. Ken tapno maaramid na, ti kay kayat na. Ay naglukon day tatao. Asino kay tikadwa ni Uncle mo ijay balay kaanakan? Adda ni Lola akadwana, ante. Napatag ti ibagak kada kayo, iso asim murutak. Ay nawaw, ibagamon no anya day ta kaanakan. Saan apod nung agbagtit niya, Uncle? Anya, kat numadlaw mat nga agmauyungan. Agin-agin laeng, tapno saan nyo asermonan. Ken tapno maaramid na ti kay kayat na, ante. Iso amis mo tinang ibagakan niyak. Talaga amat day jay at tao Saanan ang masapol nga ipacheck up tayo ni Uncle? Tadrama na lagayam na jay. Tibok ko ba ibatam? Kurang pa'y day ta. Ay, sorry nga minin, Nakababain ka, Waneng. Nakababain, tikas ta nga aramid mo. Amom ka day, aga po iti day ta, kat kabutang da ka, dagiti ka barangayan tayo. Part of the plan nga ron na niya, bakit? Di na ka din sermonan, Part of the plan, alaw-law atom dita. Pang-aasim, bakit? Ibatan na ka. Ay, saan? Ipabalod ka talaga. Apay nga bakit? Masan ka kanikanyak, Asino ti mapan mo but-but ngan? Di ka lamabain ka dagiti ka aruba. Amok nga minasermonan na kisuan aramid ko di kasjay. Sa may sa adumot ti mayaw awid ko amakan di ti balay. Nangrugi iti agin babagtitak. Ay na, saan mo ka di ama-appreciate na gitay, Bakit? Di ka agsardang, Pangasim ka di, bakit? Di nagpaibalaw. Tulungan nak David. Bagkatan ta ni Uncle mo, ta itulod ta di police station. Ijayan nga agpalawag, tiloko. Ay, nawaw! Nubagbagaan da ka, dumngag ka. Gaputaday ta, kat panangisakit daken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.